Na mojim prethodnim predavanjima predočio sam ulogu raznih hormona koji čine strukturu našeg organizma. I tu smo mogli da vidimo čemu služi dopamin, čemu služi serotonin, čemu oksitocin, testosteron ili kortizol. Čovjek je, dakle, jedno biće koje je pokretano različitim hormonima. A sada to biće stavljamo u širi društveni kontekst i uviđamo da ne postoji samo slobodno tržište. Tom slobodnom tržištu prethodilo je nešto drugo. U početku beše reč i bejahu dobra čovečanstva. U tim vremenima nije bilo problema, nije bilo isključivosti i nije bilo konkurencije. Sunce, voda, šume, jeleni, sve je bilo dostupno svima. A onda kako se umnožavala sreća, a i brojnost čovečanstva, iz dobara čovečanstva kliznuli smo ka zajedničkim dobrima. Od zajedničkih dobara pojavila se konkurencija, ali nije bilo isključivosti. U jednom ribnjaku ili jezeru mogla su da love sva plemena, ali vremenom je nestajalo ribe i zato se pojavila konkurencija i oni koji su bili konkurentni u jedinici vremena lovili su više. Šta je problem koji je registrovalo čovečanstvo u tom trenutku? Smanjenje prinosa i nestanak pojedinih resursa ili vrsta. I sada, nakon zajedničkih dobara, dolazimo do dobara udruženja. Ta dobra udruženja nastajala su tako što su jača plemena potiskivala slabija i pojavila se isključivost. Dakle, ima za mene, nema za tebe. A unutar toga što bi odvojila za sebe jača plemena, nije bilo konkurencije. Šta je bio problem? Nasilje nad ostatkom. I to nasilje se projavljivalo kroz dve faze. Prva kroz silovu snagu i druga kroz snagu manipulacije. Današnja vremena manifestuju svoju snagu kroz snagu manipulacije. Ljudima nije jasno, toliko su konfuzni da ništa ne mogu da razaberu. I na kraju ta dobra udruženja dalje se filtriraju i prevode u privatna dobra unutar dobara udruženja. Pojava naroda prepoznaje privatno dobro unutar koga ima za to dobro ima konkurencije i ima isključivosti. Dakle, kada iz pula devojaka koja pripadaju udruženju neko odabere jednu, ona je samo njegova, a do nje dolazi kroz konkurenciju. Tako je isto sa izvorom vode, sa izvorom rude, sa bankom, sa kulturom i svim na ovom svetu. U čemu je problem tu? Neprijatelj unutar iste vrste. Dakle, unutar srpskog naroda mi prepoznajemo neprijatelje, unutar nemačkog naroda mi prepoznajemo neprijatelje, unutar pojedinih grupa mi prepoznajemo neprijatelje, teritorije i tako dalje i tako dalje. Kako se snaći unutar svega ovoga? Dakle, čovjek se rađa i odrasta kao dete, ulazi u neku igru dečiju, ne poznaje pravila te igre, ali razume samu igru, kako stariji razume i pravila, a kada još sazre, onda shvata da je neko napisao ta pravila i na samom kraju
zna i ko piše pravila. I u okviru toga se može prepoznati gdje će se na hijerarhijskoj lestvici naći pojedini ljudi, oni očigledno koji nikada ne nauče pravila, bit će predmet manipulacije. Oni koji ih nauče nikada neće moći da promijene pravila ako ostanu samo u domenu razumevanja postojećih pravila. Oni koji se probiju do nivoa da znaju ko postavlja pravila i kako ih postavlja, imaju dobre šanse da kroz dobra udruženja ono što je njima od interesa prevedu u privatna dobra. U svemu tome potrebno je znati šta je to što je pokretalo čovjeka, da je dopamin bio izvor jednog sebičnjaka, da dođe do resursa do koga mu je stalo, da je u fazi daljeg razvoja on koristio serotonin da svom plemenu donese dobra pa da sa njima podeli, da je u narednoj fazi on saznao i za ulogu oksitocina, zadovoljstva što deli nešto što njemu više ne predstavlja niti materijalnu niti bilo koju korist. Dakle, to je suština koju treba da razumijemo. Slobodno tržište je posljednja faza u razvoju čovječanstva, unutar koga se malo toga dešava jer je sve prethodno određeno kroz ove faze preraspodele dobara i resursa ovoga sveta. Hvala vam. A nisam.